United Khasi People's Organization lapen ahoy cherai koma songang bong Assam lapen Meghalaya ahoy along kido prek jama kheyang bong monsama mai kangni ni jangkar biang amri constituency ka parlo amkachi CFC holalong songni hamphanga song United Khasi People's Organization lapen ahoy cherai koma song angbong Assam lapen Meghalaya mate West Karbiang pen kachi koinot kido inglong kheiso angbong Kichibohong saya kapawe de Japan mate pifuarni lahin ning kaching samason thot puthot nonakaya port ami kido thek Japan sidami jingki jingmai ponno nona porahut Assam Meghalaya border mate West Caribbean ahoyalong Josmet kido ki thak ki mission Japan ahoy cherai ko masong pen welcome teron Longsing Bay Khorsing Rong PKSA lapen UKPO amai phu pinseng gainlang ratane pen chenglok UKPO a member satum chitongdun kheiso angbong kapachar vosai abidi langno kapin khat vera banga phan pangtheksi hemkang sam bengnang jiputa UKPO amai phu pinsing gainlang ratane hin pen Assam lapen Meghalaya sorkara phan kachuningri padupon anpartame welcome teron bidisar ACA lapen Longsing Bay convener ACA tame give and take policia puthak khamkhisi hakwason kidoki thak pamejia phantame ki claim chipaduk ponno anparta me longta lamthe chipaklang ponno Humson Bay report Karbi Daily News anong tum akarwang akasi panaratung panelitum tiwa kadogo be chilangat do nelitum nengkan suri cikeng unde pina nengkan selitum ke dorak kethabra lapen datung nelitum ke dorak peda tum phan non ke longle philang abang ke muhit kenang janbong longle philang ke chan chelo babang so anu ke prek abang ale nang ka chu endu dipu ajar pan ke bang atum nang pachi kormati panelitum kroi krek la senelitum la khei phodula da tiwa nong tum kharwang panar Karbi lapen ke gurkha tunta na gudun na tunta no na matke bang na gudun goklo pot ni tum kheng rap petlo la seneli tum khei po phanang pachar hu hi lapen ang pachilang sile dia lam ni tum roikre lapen ni di kachini da mo bang ke la chief minister bang hini Konrad Sangma lapen hala Hemonto Biswa Sarma alang tum mane di hang kamala bang ke la state asai lo la ke district asai gali alang tum state ya la bang CPV nang seta bondari mate hima bang hini do isi ke state bondari isi ke district bondari bang ke ni tum ta la ke 6 schedule area pot inedi tum CEM Dr. Tuliram Ronghang alang lita bordar ke dua Karbi bordar ke dua Khasi bordar ke dua Nongtung bordar ke dua Panar bordar ke dua Khasi bordar ke dua Tiwa tum jongse kroi krede la pe tum ko dak ma ke dun hang alang lo tum dun hang alang khan kari alang khan ding ke do tum du thip pen ke alang ta NOC di pidun hai do kusin tum neng the a the alang ke nili tum rat man se kapithe amuni pina la hello la pen pini pen ke Khasi Panar atum phan pen ta nili tum chingkia ko chingkilo ali ke iboy ke thak ke do rap ke tum mana bang ke P indeng suri da dakse ki thi lo dakse ki yang lo la pen dakse ki mi dakse ki man lo pot tum ta long ka pre ka bang ke non a chi long so ke hem ka chenam nam nang ya dim ta kro ta long le la son da dim ke tum ta dang te khe po an ene ta long le bang ke government of India bang ke la ke e boy plak tang lo te batai kep ta lo a thema la ke i hor la ke ta te overall India se duri po apo se la ka ne hang he po bang tum chini da asila dak tok tang dak ateng la ke bordar ke la ke dispute awe la ke lang ro sudi na ke do plak bime lada ke pura well demarcation du popo kadu ko beta chini labang sateng pensi pini bangke kadu ko be kacheng wai pen alam rai do labang sateng du tik nampo en chi sita give and take la ke Assam government ke Meghalaya government ke chingki ke na thua sai ke ni tum chini dak la ke khana para pen hapu hatu dora hapu ko hin hapu pa chingki ling chingki na kala pukar biang long bangke na pu bangke nang tas long le mate nang pe phulong le to si pini ni yeda Karbiang rayor pokolu ami pasta jati asuya Tiwa aru Khasi Panar aru Karbi aru Nepali hokolo rase ami kisuman rasta ami saisu ei ye give and take itu polisi doita chief minister itu hidanto loise hei hidanto tu ami naman karon amar yat পূর্ব পুৰুষৰ পৰা যুগ আমি হিসাব কৰি গুণৰা যুগ আমি একেলগত থাকি আহিলো একেলগত খাই আহিলো একেলগত সমনীয়া সম্বন্ধ আমি ইমান মিলিজুলি আমি আছো গতিকে এতিয়া যদি এক ভাগ মেঘালয়া হৈ যায় এক ভাগ কাৰ্বি আংলং হৈ যায় তেনেহলে আগৰ যেনেকে ভাল আছিল তেনেকে আমি সেই পদটো আমি নাপাম সেই গতিকে
হসা হসি মই ভাবিছো আৰু আমিতো এতিয়া 4-5 জাতি আমি মিটিং কৰিলো মিটিং কৰাৰ পিছত আমি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আমি ললো গেজেট অফ ইণ্ডিয়া নটিফিকেশন যিটো লিখা আছে 1951 বন্দাৰী যিটো আমাক দিছে হেতু একদম ওয়াৰ ডিমাৰ্কেশন আৰু হেতু বন্দাৰী মতে আমি এক এনচিও নালাগে এক এনচিও আমি নিদিম হেতুকে আমি আজি সিদ্ধান্তটো লৈছো